Kalafalava o talafo o le radio Samoa. Momoata mai I Amerika ma Iran, fa mairi pote le CNN na fa opopo os fa inga Amerika ia Iran, e pei lava na fola ane Trump ina ua fo iane mai le fono tanga le NATO sa fa iai Turkey. Pai roi di pote le fa moe os fa inga Amerika, ia tili fa ititi a ianga va au Iran e fa mata wai, le sauro tonga o le feo ai o va ai the Strait of Hormuz, e pei ona fa i roa stasio sui o le malo. O le whamtalanga Trump na whaia le social media na ia tā uai o le a whaasolo na whaateteleina o sa whainga ia Iran pe a whaia o sa whaia pea e Tehran waa ia I le Strait. Sa whairua fo ia Trump ua mai a nei ma le tau fia o whetawinga po le ceasefire I le bao Amerika ma Iran. Na ripotia fo I le whaingoa e le sui minista o le vai pafo Iran o Trump o se tangata solutu la fono ina ua whairua ia Trump o le atoe a mata o sa whainga. I Argentina, whaamaunia na oso ese mai le whaitato o le waalele a walu, se ri pai late a e tu waina o le tene titi sa la sa haola na ave waalele, e tau whaaton tonu ane le waalele ina ia tūlau ele saunga le mū. Wai mai le CNN o le pai late fast food sanga o Leonardo Andes Bertazzo o ia fo I o le whaia o ngā pai late. Na mawatu o mariu le mai o le whaalamlave le Toledo I le o ngā te tonu Argentina le astona ina tenei. Sa iei lunga le waalele le Cessna Aircraft, ma le tamaita e luasulu sanga Rosario na awa ola na whaafuina le waalele. Whaamatala le tamaita I le CNN na whaiatu Bertazzo ia o le ua iei loa le mea whai le waalele, ma ia whaawau na ia whaia. O le mai au ia whaamataranga na ia tula iai, ma ave ese masini le waalele na whaongaina, ma oso ese loa mai le waalele. Whaate ia le kampania whai ngā ruengai e meise tangata e si la fia le li pailate ina ua maua le tala I lana ngā yoinga na whaia. Wa tā ua o tangata e te lelo na to mai le ngā ruenga ma lo ua whaanga soro nei la so e suenga le mafua anga o lo na whaia o lea whai unga ua mauma wailo na soifua. I Ukraine le wo fone Amerika e tuina ia Ukraine na ia tatau e fausia pe ngau sia ia upenga e whana ina I lalo a upenga whana mamao po Patriotic Interceptor Missiles le ono fisoswani ia Ukraine le pui o latou mai oswa I ngā Lucia. Mai Trump pe ona riputia le BBC o le atuina ia Ukraine lai sene lea e fausia ia latou a upenga ia mai manatu e baba na whaatino e Ukraine le tūlanga pe aba ve foi ona whaamatala iai le whaatinoina, ai wha mai Trump na te lei whaailoaina lea whai unga I kampania ngau sia penga tau puipuinga, ai manatu o le alea whaina lea. Na tā ua foi Trump olo iai au penga whaapea Amerika, peitai e mana o mia foi Amerika ia au penga mai leo tele. Wa au penga whana mamao lo whaonga mai e Lucia o ballistic missiles e matua I mana o mia I le aitu ai ngā whesoswani mai au penga ia e pei ona tā ua e tau wha titi ai ia whianga o ia upenga malalosi. Ma le Pasifika, e whaatu moto le Pasifika o saini lima nei le Pacific Rugby League Partnership le ua fola mai Brisbane I le vai nei. O latu saini ai le Statement of Partnership whaatasi ma le Australian Rugby League Commission au awa iei pāle mio ia atunuu Australia, Papua New Guinea, Tonga ma Samoa. O le teitei whono le Australia Rugby League Commission, Peter V'landys, na sainia le marianga whaatasi masui mai atu motu e pēr na tā ua, a mōli mawina e teitai o ia atunuu. O li ptia le Beida New Zealand se saunoanga mai le pāle mio Samoa, o le 50% o tangata tā alo le NRL e iei tupuanga Pasifika, ma o le University le Ta'alonga, o le University fo ilea mo se community ma losi, ma whaatupula iai tūlanga manuia, mo le tūlangi ileanga I le rumanai. O le wha moe le whainga whapaanga lea au fiei le wha lau tele o tau mo whainga o iei nei mo leanga I luma o le Ta'alonga, o whaatūlanga o tau wanga ia onga maururunga ia tumotu au fia, o le polkala mea tia e moa lima tamaitai tā alo I vaenga SS, ma le wha wau peo le saa iria o avanoa mo tama mateine tā alo o le lakapili ki le Pasifika. O le olipti o le marienga e 2.5 miliona Australia e au fia I mo le se furu tausanga e whaatino ai lea whainga whapaanga. Ma le tara muli, o le whateiteinga o penga niu kiria saina I le Pasifika I le amatanga o le vasa nei, wa whaopopo atu I langona le mautonu I le Pasifika I mata upu tau le meriteli ma so o tanga whapaanga. Whai maile le teo whawamalo ni sila, e iei whai ngā malo le turangi le ana longoina e saina,
Au le i whaatino ina whaataita inga, ma o le astonu la wafo i lea na nga i nei le pare mio Australia o Anthony Albanese i Fiti, ma saini ei marienga e whaatatau le saunga le mū ma le puipuinga. Tau whaitu ua ia umai Australia ma New Zealand, saina i le ngāio inga na whaatino, e meisa le whaafea ngāio na ngāio inga na whaia, ma tūlanga tā ua o lo o wha mua mua e atu moto le Pasifika, e peo na wha mawina i le marienga o le Ocean of Peace. O le whaamtaranga o lo ulipitia le Radio New Zealand, ma le so upo le ofisa le vae Papua Saina o Mao Ning, ua tā uai, o le whaataita inga o lo o ngatasi ma whainga ma tūla pono whaaba malo, ma ile i taula i lava i se atunu se tasi. Ai se pepa o whaamtalanga me le ofisa le pare mio Papua New Guinea o James Marape, wa ia wala awai ia saina, ia avea lea whaataita inga ma whaataita inga muri muri whaapea, e toi whaiei o ngā Samira Pasifika, mai le na o saina e anga i eile wala au, ai moisi fo i atunu e peo Amerika, Farani, Japani, ma le UK, ma sei silava atunu e yeio na ngā waatau militeli, e whaatino ai whaataita inga whaapea. E mai Marape, a whai e lātou te whaalolongia tangata Pasifika e te tau fo i na whaaloalo i ona o ngā Sami. E tele isi taitai o le Pasifika pe o Fiti, le atu Solomona maisi, ua whaaleo umale a ngangalawa le tasi e te te ai i whaataita inga o mea tau i le Vasa Pasifika. Tala nā le Radio Samoa mo le nei aso, manuia tele ngā ruenga o whenga iai, whasoi fuia.